Njengoba nani nibona babukeli kulamalanga ingoti tanze kakhulu sekube emigwaqweni. Mara sidova linye ilunga lemphakathi ukuthi lithini lona ngalesihloko. Sawubona buti. Mama njani? Siyaphila. Uthini ngesihloko sethu salomuhle? Oh, ya, kona ngiyanyiwa kubhizi kumatasatasa. Tingoti tiba ukuthi wona make ngabe mapholo kahle batsakwa banyiswa mjolo nje wena make ubona nje nema potholes nje yabo atibanga nje tingoti yabona make yabo yabo isicela government man nemphakathi ahlanganyele ukuthi sitakale kuletinkinga lesikudo lokukhulumako ngibheki okwasigwebele. Ayi nivile babukela kusho mina kusho bamfu. Siyachubeka ke babukeli. Sinaye linye ilunga lemphakathi sive kusilona lithini ngana sihloko sethu. Sawubona make. Usizo njani? Hayi siphilile thina wena uthini ngesihloko sethu salomuhle? Sisi ngale topic ithethwa apha according to me into endicingayo. Eyonto siseyona nto idala ingozi. Zeza billboards zixhonyiweyo apha esipalini, eza board, eza enlargement, eza abortion for hire. Sangoma sasemalawi zezonto sisidala ingozi. Ufumanise kuba omnye xa iqhuba imoto then ufumanise kuba omnye mhlawumbe into yakhe ayivuki okanye incinci ngaka. Ke ngoku abone laa nto ibhalwe phaa afumanise no maybe nikancedeka phaa then afake ifocus p kula board. Hayi. Into ndiyithetha is that xa kunokhutshwa eza billboards maybe zingagwemeka. Babukeli akusho mina futhi. Kusho lo mangi. Siyachubeka futhi sakulomunye sive kusena uthini ngana indzaba. Awuthi ngive nali ilunga lethu lelinye futhi ngana sihloko sethu ingoti kusilona lithini namuhla. Sangano lento yenu. Mina ngifuna kuba president ngimane ngitshontshele imali.